sé que no debería estar. ¡Feixistes! 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 ¡Està gravat tot! ¡Feixistes! Pegant als abuelos, home! Però això què vol dir? Però això què vol dir? Però per favor, això què vol dir? Que estáis abusando de él. Aquesta és la seva democràcia! 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 Esta es la seva democràcia. ¿Quién es el violento? ¿Quién es el terrorista? ¿Quién es? Aquí estamos, nosotros nos matamos. Vamos, porras. Estamos buscando el juego. Hay que sacar de la isla que se llama. ¡Qué vergüenza! ¡Quina poca vergonya! ¡Quina poca vergonya! ¡Feixistes! Si tuvierais cerebro no estaríais ahí, desgraciados. ¿Que no tenéis familia o qué? ¡Violentos! 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 Quieto, quieto. Esta es la seva ¡Feixistes! ¡Feixistes! ¡Vete la porra, cabrón! ¡Amaga la porra! ¡Amaga la porra! ¡Violentos! ¡Amagueu la porra! ¡Feixistes! Hay que sacar ¡Asesinos! Mantega, punyats per cotxe postal. ¡Fills de puta! Qui són els violents? Qui són els violents? Qui? Era municipal, Os ho dic, era municipal. Estos también han pegado. ¿Cómo pasamos de la ambulancia? ¿Tiene un hombre mordido ahí? ¿La ambulancia cómo llamamos? ¿Una ambulancia? 012, ¿no? O 112. 112, por favor. ¡Perros del gobierno! ¡Perros! ¿Y la droga? ¿Aneu a per la droga? ¡Sentaros todos, coño! ¡Ay, se ha caído uno! Perros del gobierno. Chulo sou en la porra, que chulo sou en la porra.
¡Qué bonito trabajo tenéis, dinero a cambio de sangre, ¡Qué perro! ¡Mercenaris! Los gobernantes que tenemos en Venezuela. Somos tan violentos, es que somos muy violentos.